yini uthunywe ubani la ekhaya chazela abantu ukuba wena ubani wena chaza mina ngobani wena chaza ngumagagasi mina wenze yini lesikubamba ngesikhathi la ekhaya uzokwenzani hayibo chaza uthunyiwe mfethu uthunywe ubani umama uthume uthi wenzozana la ekhaya ubethe ngizochela umuthi la egcekeni yini la ekhaya senzeni khuluma anenze lutho mfethu manje wena uzotholani ngalokho lutho mfethu yini khona waphi lo mama ukuthunywa owaphi wale ngasesitolo kakhanyile mfethu asitolo kakhanyile lenzansi mfethu uphi lo muthi ebekunikeze wona pho hayi ngochelile lapha ngaphandle kuyimpuphu athe ulahlile futhi wena kangichele ngochele ithango